chibai ule India rama tun huna thil thleng langsar le lian deuh mai khovel ram dang atang po a an ngai ven em mai India rama lo nei tu te ta na dan thar an siam du lo na awanga buaina chuak mek chungchang puhuna kolvom ziakhi intar lang vele te ang farmer protest farm law du lo na azual zel sarkar nen voinga anin beto Parliament thut khom na nung benin a pass tak farm law pathum du lo na farmers union tam tak intel khomin central sarkar chu na takin heng dan alo siam to te hi hlip le vek turin an phuta an nor ni atam thial tiala anor tulam tran tu le thlop tu an tam bel zela India ram pon atang po in lo nei tu thlop tu an pun tual tu lawangin anor tu lo nei tu pol lamin tom san mai antum lawa sarkar ero ain pha niam thial tialem ni ati thei ome farm law pathum te chu pakhat na farmers produce trade and commerce protection and facilitation act 2020 pani na farmers empowerment and protection agreement and price assurance and farm services act 2020 pathum na essential commodities amendment act 2020 lo nei tu pol farmers union lam chuan heng farm law te hi lo nei tu du sak lo na anti farmers dan thar ani anti a then khat chuan sumdong lian te du sak na dan ani anti thung ani heng farm law pathum te hi parliament a pass tum na a om ti riat ani atangin punjab a chuan do da na a om nga la parliament in apom nu khan punjab le haryana state a du lo na le do da na anasa zual sawa thlanni ebolai an do da nu chuan do da na kalpui dan thar new movement delhi chalo delhi a kalang u ti mangin central sarkar chu farm law pathum te hi nuk dok le ngei turin an nor ta ani India Today in aziak dan chuan November ni somthum khan lo nei tu lung oi lo le farm law du lo pung khom mi nuai ni nuai thum in karvel chuan Delhi khopui lu thei na kong pui rang rang atangin Delhi lu antuma heng lo nei tu pung khom no dar na atan hian police in tear gas le tuika chik lian manga be an ni a he farm law du lo na awang hian December ni nga thleng khan mi million zani ten Delhi khopui lu na kong andang ani farm law thar hi India ram chunga farmer union zanga chuangin an du lawa transport union truck bus taxi driver member nuai za somli panga vel nei chuan an thlop thu an puanga heng ho hian sarkarin lo nei tu te du dana ati saklo chuan an na tho chol sana sarkar chu an kar ve bok ani kumsang ni som pasari khan central sarkar chuan model farm act aduanga he dana rotna le lo nei na lama siam that tura thuron omte chu state ten an zom lo ti hriatani hemi ani awang hian sang ni som pakua July thla khan model farm act bo zui tur hian chief minister pasari lai omna committee din ani hemi nu hian central sarkar chuan sang ni som ni June thla khan dan man mo ordinance pathum te tuna farm law pathum ni ta hi ati chuaka he agriculture law pathum te hi Lok Sabha a September ni som panga khan putlu a soi ho ani a September ni som pariata soi ho ani le nu in pum ani ta a Rajya Sabha a September ni som ni khan putlu ani a September ni som ni pani a soi ho ani a eptulam do dana na satak noya eptulam an chua tau ta ka wangin voice vote manga pom ani a heng farm bill pathum te hi president of India in September ni somni pariat khan ming azia nan ta ka wangin bill ni to lovin ek anita ani farmers demand lo nei tu ten farm law pathum andu lo chan hi lian pui pui a oma heng hi alian zual te anni pakhat na thlai thar chua a hloma tuna leisak mek tu state sarkar din AMPC agriculture product market committee ni lo hemi pia lama ral chua na kongka zau taka honani
pahnih na dan tharin a sawi lo nei tu te thlai bu le bal thar chuah hralhna atan hian e-market electronic manga kalpui an duh lo pathumna AMPC pon lama hral ani in state sarkarin chia ses market fee le adang lak phal sakani lo palina hetianga AMPC pon lama hral na kongkha hon ani ta ka wang hian AMPC mendi system chu zoi in abawanga sumdong lian ho corporate house kuta bu le thlai thei hral na alut vekang pangana lo nei tu tam tak hian an summa mo hi RDS commission agent nena tangin an puk thina corporate kuta thlai thar hral na alu chuan hetiang hi an ti thei an ring lo parukna AMPC poimo na aniam chuan MSP minimum support price hi abawang ti le sarkar hian MSP hi nuai bo atuma an ngai ani heng hi lo nei tu ten sarkar laka an thil phut te chu ani farm law pathum nuai bo pahnih na farm law nu kir tura parliament special session ko pathum na sarkarin thlai thar leisak le MSP pek hi lo nei tu te dik na le chanvo legal rights ani turani palina thlai thar hral dan pa ngai anga kalpui zel pangana suami na than panel report kalpui parukna agriculture atana man diesel man za asom nga ati niam pasari na bu pol hal hrem na le lei choi tir na ti top pariat na bu pol hal wanga panjaba mi tan tir mek te chua pakuana electricity ordinance sangni somni nuai bo somna state subject a central sarkar hi ain rol turani lo thunei na semza hi kalpui turani farmers union india rama hian lo nei tu pol farmers union rampum huap le state district le adang huap tam tak anom tuntruma farm law do dal na hi Samiyat Kisan Morcha All India Kisan Sanghars Coordination Committee te huai hot le bultum ani a Farmers Union zanga chuang zetin an thlop ani All India Motor Transport Union AIMTU Truck Drivers Union noi somkua panga chuang zet te bus le taxi driver noi somnga chuang zet omin an thlop bok ani rel ra ko farmers law du lo zia lan tirna atan hian Punjab chuan September ni somni pali atang to khan rel ra ko rel ti to pro ti an kalpuya fertilizer le adang an tlak cham tana wangin October ni somni pathum khan rel dan chu an ti top to ani Delhi chalo lo nei tu te hi state sarkar ten an thil phut te an thlop thatok lowa ria in central sarkar ngeng chhun tur le nazoka karna turin ruwa man na le tranlak na thar new movement Delhi chalo Delhi akal ro ti chu an ruwa man le ta ani sarkarin Delhi an lu aphal sak lo wangin tuna hian Delhi khopui dai fema mi sing tam tak kongpui le mun rem chang lai anom ngek nguk mai ani Bharat ban farm law du lo lan tirna atan hian December ni riat hian Bharat ban chu India ram puma kalpui ani ang ban hi mizo tam takin ben ti angin kanlam ri a vok in ban lian chu atlo ti a ban anga lam turani angongana Union Minister of Food Processing Industry Harsimrat Kaur Badal BJP thian hlun Shrimoni Akali Dal MP SAD chuan he farm law du lo wang hian September ni som pasari khan minister atangin abanga SAD po September ni som ni paruk khan NDA atangin anbang hal bokani award return lo nei tu te thil phut athlop zia lantirna atan Punjab Chief Minister Louis Prakash Singh Badal chuan December ni thum khan India ram choi moina sang berdot tu Padma Vibhushan adon to chu President of India nena ahlan kirle a Rajya Sabha MP Sukhdev Singh Linda po in Padma Bhushan alo pelet bok ani environmentalist la Shiva Singh po in December ni li khan Padma Shri apakir bok Canada Prime Minister Justin Trudeau Canadian PM in Punjab state a lo nei tu nuar mek athlop thu asoya
hemi awang hian India chuan Canada High Commissioner chu December ni li khan Ministry of External Affairs ten koin India ram chung thila inrol nianga in hetiang ani chuan ram pahnih inlai chin na thlenga tuar thei ani thu an hrila ma se hemi hnu hian Trudeau hian tharum tholawa lo nei tu te nor na chu a thlop thu a soinon le ngat ani Canada a hian Punjabi tam tak an omawanga politics thila Punjabi ho ti lom na tura soi ani thei bok hetiang tho hian England rama MP enge mozat te Australia ram le ram hrang hrang atangin lo nei tu te thlop na thu soi anom thar zel bok ani pawan khera Congress Party thupuang tu chuan December ni riata farm law du lo na Bharat ben chu Congress Party in an thlopani ti thu a soi Telangana CM K Chandrasekhar Rao TSR ho tu pale Telangana Chief Minister puin lo nei tu te a thlop thu le Bharat ben a thlop thu a soi bok TSR hi NDA le UPA a tello party ania Rajya Sabha bill engemo a NDA lam an pui to thina ni 6 round of talk farm law chungchanga central sarkar le lo nei tu te IO te voinga anin beto a in remna anla nei thailo December ni riathian farm law nuai bongiatin Bharat ban huai hot ani dona hemi tu December ni kwa hian avoi rukna atan anin bele donani